7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингари Бохтар Леваканд Данғараро ба истифода доданд. Бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳу зиндагии мардум мусоидат мекунад. Қисматҳои аҳолинишини роҳ тибқи талаботи байналмилалӣ чароғон карда шудааст ки шабонгоҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон осудагию бехатарии мардумро дар назар дорад. 7 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Бохтар Леваканд Данғараро ба истифода доданд. роҳ дар доираи ҳадафҳо барои ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ дар 3 марҳила бунёд шуда, дарозии умумии он 68.8 километрро ташкил медиҳад. қитъаи Бохтар Леваканди роҳи Бохтар Данғара аз 6 хатти ҳаракат иборат буда, дар он барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бо назардошти он ки ин роҳ ду шаҳр Бохтар ва Левакандро бо ҳам мепайвандад, бо ҳама талаботи муосири хизматрасониро дар вақти кор ба инобат гирифтем. қидаи Бохтар Леваканди роҳ аз 6 хатти ҳаракат ва боқимонда аз 2 хат иборат мебошад. дар маҷмӯъ дар роҳ 5 пули мошингузар ва 2 роҳи давродавр сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки бунёди роҳ ба ташаккули долонҳои нақлиётӣ, рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. шукронаи пешвои миллат, шукронаи сулҳу субот ки хел раҳои кушоду васеъ ба мо ба истифода дода шуданд ки мо озод ба шаҳри Бохтар рафтомад мекунем. баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар рӯзҳои аввалини соҳиб истиқлолӣ аз ҷониби давлат ва ҳукумати кишвар алалхусус пешвои муаззами миллат самтҳои стратегӣ эълом ва пешниҳод карда шуд ки яке аз ҳамон самтҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳонидани кишвар ба ҳисоб меравад. хушбахтона аз ибтидои солҳои истиқлолият то ба имрӯз бо ташаббус ва ҷонисориҳои бевоситаи фарзанди фарзонаи миллат мо тавонистем ки дар ана ҳамин масъалаи стратегии давлати миллат аз бумбасти коммуникатсионӣ раҳонидани кишварамон ба муваффақиятҳои беназир даст ёфта бошем. бунёди истгоҳҳои нақлиётӣ, насби чароғакҳои роҳнамо, гузаргоҳ барои пиёдагардон, шинондани дарахтони ороишию сояафкан ва сабзкорӣ зебогии роҳро таъмин намудааст. қисматҳои аҳолинишини роҳ тибқи талаботи байналмилалӣ чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон осудагию бехатарии мардумро дар назар дорад. пештар ҳангоми роҳ рафтан ба шаҳри Бохтар бениҳоят роҳҳои фарсуда буд, яъне ки ба мушкилоту дучор мешудем. ҳозир бошад бо як дили пур ҳаракат карда рафта омад метавонем. ҳангоми шаб ҳаракат кардан роҳҳо ҳама равшан аст мисли рӯз, яъне ки ягон мушкилот нест. ҳаракат пурра таъмири хуби замонавӣ аст. роҳ ободӣ аст, роҳ пешрафт аст, роҳ тараққиёт аст. васли новаҳои оҳану битонӣ, қубурҳои обгузар, тахтасангҳои ду канори роҳ ва деворҳои ҳимоявӣ ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиётро таъмин менамояд. дар қисматҳои кӯҳистони табиати Тоҷикистон тавассути корҳои тахту ҳамворкунӣ имконият барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт беҳтар гардонида шудааст. роҳҳо на он қадар ҳамвор пасту баланд буданд. рафту омад ниҳоят вазмин буд. худат пештар ҳис мекарди ки мондашавиро ҳис мекард. ҳозир боса роҳ ҳамвор аст. роҳ нишонаи тараққиёти ҷамъият аст, пешравии ҷамъият аст, ободӣ аст. ҳама ин зиндагии хуб аз амин роҳ вобастагӣ дорад. ин роҳ роҳи пайвандгари тамоми гӯшаи канори на танҳо кишвар, балки берун аз он мешавад ва мо ҳунармандони шаҳри Леваканд мин баъд метавонем ки бо ҳамин роҳ озодона ҳунарҳои волои бонувонро ба дигар ҷойҳо бурда ба маърази тамошо гузорем ва ё он меҳмононе ки ба шаҳри мо ташриф меоранд ба воситаи ҳамин роҳ онҳо озодона аз гузаргоҳи мо ки гузаргоҳи ҳунармандон дар даромадгоҳи шаҳр аст дида намоянд ва аз ҳунари волои бонувони шаҳри Леваканд бархурдор гарданд. бо супориши сарвари давлат дар доираи ҳамин лоиҳа 3 километр роҳҳои дохилии шаҳри Леваканд низ навсозӣ хоҳад шуд. роҳи Бохтар Леваканд Данғара аҳамияти зиёди иқтисодию иҷтимоӣ дошта барои баланд бардоштани ҳаҷм ва сифати боркашонию мусофиркашонӣ замина мегузорад. даврони соҳиб истиқлолият барои рушди ҳамаи соҳаҳо
شرایطی بسیار خوب فراهم آورد که از برکت آن زندگی خلق روز به روز بهتر شده ایستاده است. استفاده راه برای صرفه سوزشواری، کشاندن محصولات خوجگی خلق، صادرات و واردات محصولات خوجگی خلق، صرفه سوزشواری، تامین جای کاری و در تمام فصل سال حرکت همه نمود نقلیات مساعدت میکند. بنیاد این و دیگر راه‌های دارای اهمیت بین المللی در سالهای استقلال دولتی امکان فراهم آورده است که قلمرو تاجیکستان برای دولت‌های منطقه همچون ترانزیت استفاده گردد. این یکی از قطعه‌های شاهراه بین المللی بختر، کلوب، خاروق و سرحدی چین می باشد. این البته در مسئله مناسبت‌های اقتصادی بیرونه بسیار هم نقش فعال می باشد، چون که گردش سودای جمهوری تاجیکستان با این دولتی از جهت اقتصادی ابرقدرت یعنی جمهوری مردمی خیتای زیادتر می گردد که این بر نشان دهنده‌های اقتصادی مملکت ما تکان جدی می دهد و توسط این راه هر روز هزارها تن بارها و مسافران کشانده می شود که این البته با رشد اقتصادی منطقه های علاهیده جمهوری تاجیکستان تاثیر مثبت خود را می گذارد. یادآور باید شد که کارهای ساختمانی در مرحله یکم راه ماشینگرد باختر لیوکان دنغره با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ماه اکتبر سال 2021 آغاز گردیده بود. اجرای سریوقته سپارش‌های راهبر دولت امکان فراهم آورد که بنیاد راه در مهلت معین گردیده مطابق با طلبات لایحه‌ای به انجام رسانیده شود. شکرانه آزادی کشور، شکرانه تینجی و آسایشتگی، شکرانه پیشوای معظم ملت محترم جناب امامعلی رحمان می‌کنیم که برای ما رانندگان، برای نسل آینده کشور این قدر راه‌های منفرج کرده، این قدر راه‌های تازه و آزاده با استفاده دادن که دشوار نمیکشیم. سر وقت با شهر بختر رفتن میرسیم. پیش وقت برای یک شهر بختر رفتن 2-3 ساعت وقت هم میگیره. یک بار با شهر بختر میرفتی علاقه دشواری حس میکردی، مانده شوی حس میکردی. حالا علاقه 2 مراتب 3 مراتب آزاد میاید عموما دشواری حس نمیکنی. راههای خوب است. این قدر راههایی که کنده‌ای بود تپه ها دوز علاقه همه راهها خوب شدن، هوار شدن. راه پیوندگری قلب هاست. این راه برای تحکیم دوستی ما جوانان مساعدت میکند. در آخر سرور دولت محترم امامعلی رحمان توجه مسئولین دخلدار ساحه و کارگران و متخصصان را به نگاهبین درست راه جلب کردند تا اینکه سالیان زیاد برای بارکشانی و مسافرکشانی خدمت کند. این راهها پیوندگر دلها هست. این راهها ما را با هم نزدیک می‌سازد و پیشرفت آینده ما را با هم دیگر مستحکم‌تر می‌سازد و وحدت و یگانگی را باز بیشتر می‌نماید. همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با لایحه بنیاد راههای ماشینگرد دنغره گلستان و گلستان فرخار شناس شده به کارهای ساختمانی آغاز بخشیدند. قطعه دنغره گلستانی راهی دارای اهمیت بین المللی دوشنبه کلوب خاروق سرحدی چین نزدیک 50 کیلومتر را تشکیل نموده از 4 خط حرکت عبارت خواهد بود. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که تاجیکستان توسط بنیاد همین گونه راههای معاصر به یکی از هدفهای استراتژی تبدیل یافتن به کشور ترانزیتی نائل می‌گردد. طبق طلبات بین المللی راهسازی در قطعه دنغره گلستانی راه بین المللی دوشنبه خاروق خانه مادر و کودک، ایستگاه‌های نقلیاتی، گذرگاه‌های بالازمینی و زیرزمینی، پیاده‌راه و دیگر زیربنای نقلیاتی به نقشه گرفته شده است. مسافه عمومی قطعه گلستان فرخار باشد 29.6 کیلومتر را تشکیل نموده با جلب سرمایه خارجی و سهم حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته می شود. مرحله یکم راه گلستان فرخار 5 دوستی جزء مهم شاهراه بین المللی بوده توسط مسیرهای خارجی برای دسترسی به بندرهای جهانی شرایط فراهم می‌آورد. ساختمان راه امروز آغاز گردید و قسمت اول و آخری راه از 4 خط حرکت عبارت و قسمت بینی راه از 2 خط حرکت عبارت میباشد. ما متخصصان داخل و خارجی گفته‌های راهبر دولت را سربخش کار خود کرده کار را در مهلت معین شده شرطنامه با صفت بلند به فرجام میرسانیم. بنیاد قطعه‌های دنغره گلستان و گلستان فرخار در دایره تطبیق برنامه مقصدناک دولتی رشد کمپلکس نقلیات جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 به خاطر تشکل دالان‌های نقلیاتی و به دولت ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان اهمیت مهم می‌گذارد.
طبق قرارداد کارهای ساختمانی در مرحله یکم تجدید راه ماشینگرد گلستان فرخار پنج دوستی یعنی تا فرخار باید تا ماه سپتامبر سال 2027 به انجام رسانیده شود. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین برای در مهلت معین گردیده با صفت به انجام رسانیدن ساختمان و مطابق با طلبات بین المللی فراهم آوردن شرایط مساعد سفارش ها دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان این راه را در رشد بارکشانی و مسافرکشانی، تجارت نزد سرحدی و پیشرفت سیاحی به مهم ارزیابی نمودند. در همین روز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر لیوکان 6 تکنیک نوی نگهداری راهها هدیه کرده شد.